Hello, gagayam, naimbag nga oras yu amin. Kapadasan ni Cubs at Berto sa napudnanagan ti may drama diti manang biyanang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay da Babet Gombio Galiges, Eva Galiges from Cecilia Gombio. Kastamatan kan ni Rodrigo Garcia di Tamonios West, Rojas Isabela, kan ni Marie Feber Samin from Abra ngagdengdengag dita Hong Kong. Kastiman nga rod ti kunani Kabsat Berto. Dirman ang biyanang. Ititawin ko na suro ka 60 na karanting kan napigsaak pay. Aday di balasa nga sa nga ili ti karubami ket nagpayduma ti kinapintas na. Ado tag kursunada kan kwa na baruman wenno daanan iti asawa talaga mapatalyaw iti nagpayduma kinapintas na. Kat gaputa sa anak payabalo, impamuspusak ti amin tapno maasit kaklaang tinasao abalasang tapno sana madlaw ni baket ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nakitam, jay kanakan ni Maria, jay daya, june. Jay agnagan iti Mary Jane. Jay ngayon napintas a babae. Wan, nakita kong dadyang ka. Jay kulot kun atidug ti buok na. Wan. Iso, nagpintasan niya. Wen, saan ko type, angkal? Na, tapay mo kat nakapimpintas. Jay simple la babae ti kahit ko, angkal. Diyak kahit ti kasya kapintas. Ta sa anak may bagay kan kwa na. Nanumuak la lalaki, angkal. Kat no nagtaer ka, agbagay kayo ay tiday niya babae. Kan sigurado akayatan na ka. Tasika ti katairan abaro dito'y lugar tayo. San mo't angkal? At umod dagiti natataer ngam siyak dito Una, ngam nangasawa da amin din. Sikalat baro ang natairan anabat-batay. Ingkakidarmon kanakan, sayang dayay. Manjak angkal? San ko type? Nagkapoy dayay akanakak. Iritretok dyan napintas akanakan ni Maria. Ngam di nakakayatan. Apay, balasang payayaday dya babae. Un kanaw, ta dinamag ko ni Maria. Awan kanupay nubyo na. Ilakad ko kumani June, ngam di nakakayatan. Ay kabay-bay amano, di nakayat. Saan nakit kano ataypan, kat nakapimpintas na dya babae. Nagpudaw, nalabasid dya bibig na. Ganay na, nagsisipukul ti pamagina siga. Nang rona nukas dya nga ag-short pan. Bagbagay na. Anay ko. Apay nga kistong ka ngay, Mima. Nagalas katikas tangay tsura amon. Oray kalag kidam-kidam mamang ibagbagay tikasta. Arsa balaklakayan. Ipadlaw mula pagpampantasyam dayjay. Ni Mima mo, naira namot laan nagkirimak Di mo kadiikan iti sa bali akay papananday ta, tasi kalang mo ti pagpampantasyaak. Palusot ka keda laklakayan. Narnakanan ni Mima. Gamsak, dakpay la makaturog. Hay, kas lamakit kitak pay lang aging gayta, tirupa day akanakan ni Maria. Unay mga minapintas day dya babaeng. Nay dumduma ti kinapintas na. Makapaawis rik na. No baro akla ko maarmag day dya babae. Igaman yan, tada mga minasawa kaon. Padasik kumamot tag checks. Mabutengak mo. Tigre mo ti asawa kung agimon. Ay, kapoy tumaday dyan ni akanakak. No kaya't nakumatay, ilakad ko. Tauray siyak ti mangyaram gan ko ana. Tapno da pambar ang makasitgak na dyan babae. Di na mo ngaming kayat. Hay, sino nga tayo ti iritok iti day dyan balasang. Nay, papanam si Naida. Una yan. Tikas ta apurmam. Kas kalalalaki tikas ta ituram. Agkat lalaki ak mata talaga, Uncle. Abay, tumboy kaya talaga si Naida. Ni Uncle Berto, nabayag mata na kasto ti kinataok. Damagan niya pa lang.
Bakit anya nga ron ti pakarik na iti ayat? Babae? Wana, Uncle. Kahit adan nobyam. Awan pa ita, Uncle. At day ngam nag-break kami. Ay, adda iritokin ka sinayda. Napintas a balasang. Ha? Sino nga, Uncle? Di ka nakan ni Maria. Nagpintas na jay. Kaya't mo, tailakad ka. Kaya't nakadayjay, tagwapo ka atumbo eh. Inaram ko na, Uncle. Binastad nakmat. Anya? Apay kay? Di na kanumot kaya't tikas kanya kalakyan, Uncle. Lalaki ka na ti kaya't napakirelasyonan. Nay, adda ka magam dito store Bernard daw. Maya mo ti sisik kawilam dito eh. Pampaangin akman, Tata Bertaw. Tawan angin, iti balay may. Aywan, nakita mong di napintas a balasang akanakan ni Bakit Maria. Aywan, Tata Bertaw. Nagpintas nga rin dyan. Kursunada. Ng mabainak nga garam. Di naklaya di pagan ano dyan. Tas anak agwapaw. Kun naang duda. Ay soso, tumaer ka no agdigos ka Bernardaw. Ha? Kas tamang ti imbagam iti kanya kaon. Ngam pinadas kaon ti nagdigos iti namitlaw iti may sangal daw. Ngam isulat tamang. Saan ang nagbaliw ti rupa? Panaggriknam lang dayta. Ngam tumaer ka no agdigos ka. Siyempre, bumanglo ka. Adda nga mindag itay babae ano na banglo ti lalaki. Tumaerdan iti panagkita da. Ha? Kas tanga-tanga paisaw tata? Wan, no kayat mo, hikan ka iti bang banglom. At daya, wala, no libre ka ikaw. Ngam no adda bayad na uri sa anang. Ala, inka nga ro dagdigosan. Takuyukin ka numalam, Bernardo. Agsagaysay kan tuwa, kan agtakin ka. Awan napintas abantaw, tata. Ikan ka no kayat mau. Mala, ingkag digusan. Sa kan to umay di balay. Taikan kay ti pagbarom. Kan bangbanglong. Nay, papanan nyo ka ni Bernardo Berto. Nakabangbanglo ka matan. Imbok-bok mo sa matan te bangbanglo. Ni Bernardo, ti binangbangluak mi mabakit. Masapol ngamin ang nabanglaw ang mapanagaram. Na, impabadom pa'y kang kuanan tabadom. Anya day ta itid mo, wano? Katun unay ka na ya, sumanaw ka mo't bakit. Di ka lagbayin gini Bernardo. Bernardo, pasensya mo ni nanam ami mawag. Wan tata, awan problema. Apay, asino te mapanmuar manaya, Bernardo? Ni Mary Jane nakanakan ni Nana Maria nana. Anya? Gano nagpintas dayjay, barok. Iso nga ron nga arman na tanapintas. Abay, di mo amo nga damot taste ni Bernardo. Amo na tagpilay. Ay na, naimbaga no saan nakabasta danday jay. Kanyat amom ngay. San mo't nga amin ang napintas kat gwapo ti pilyenda. Adon tinakita ka napipinta sa babae anak ya asawa iti sana gwapo. Wana ngambak nang siguro dagi dya lalaki. Ngam ni Bernardo ngay, saan matabak nang? Wan ngagpaisaw tata Bertaw. Sa anak mat abak nang. Imbag no kaya na ni Mary Jane. Ay nako, siyak ti makamuking ka Bernardo. Siyak ti mangyaram keng ka. Diskartik daytan. Ala, mapantakid din. Naimbag nga oras mo, Kaka Maria. Mabalain ti umay agpasyar. Ipasyar ko man ni Bernardo. Ha? Asino ti pasyaran niyo? Umay pasyarin ka nun ni Bernardo ni Mary Jane akanakam. Nagpakuyog kanyak, tamabain ka no. Ha? Sumrag kayo kakaberto. Nga maglablaba mo ni Mary Jane at DJ likod. Sana problema, Kaka Maria. Makauray kami. San ka day, Bernardo? Wan tata. Alangarod sana bali tadanda ni Malpas day Chayan. Agis ispin laungan.
Bernardo, di ka maturog ah. Bernardo! Ning, naiturog ko man ngagpaisan. Makapaturog man nga mintaguray. Tagiwat mo ah. Ang mga numangagda ka, kababain. Apay, di penalpas ni Mary Jane ang naglabaya. Diya ka mo ah. Nagbayag mga raw. Nagawid ak sabay tata. Ay bandak to no dan ni Mary Jane. Ay, saan ah? Panawan na ka dito yan. Naimbag nga oras yun, tata. Bernardo. Ay, kastama kang ka, Mary Jane. Pasensya kan. Nadisturbo ka. Siyak ti agkid daw iti pasensya. Ngamin, naguray kayo iti nabayag. Saan mate? Ayos lang. Nairuam kami nga gururay. Anyat gagara yu, tata. Kwa. Nagpakuyog ni Bernardo kanyak. Tama bain ka noonay kang ka? Kaya't nati makigayam kang ka. Ay, apay amabain ka nga, Bernardo. Kit nabayag maten nga kit-kita tayo di istorno ko, ha? Yun nga raw. Diyak man amaw. Tama ba nga ba inak mo tungging ka? Damdamagan ni Bernardo, no mabaling ka no, te makisinangid kang ka, Mary Jane. Katuan, day talaga yam. Awan problema. Kan damdamagan na, no talaga mutla ka no, single ka. Nga awan nobyom. Tapno awan to ti pakabasbasulan na. Awan pa'y nobyo, Bernardo. Si Kangay. Apay, awan pa'y nobyam. Awan pa'y nobya na, Mary Jane. Agsao ka, Bernardo. Di baling, ta isasawan nak ni Tata Berto ading lapsat. Anya? Awan, adaytid ni Bernardo kang ka, Mary Jane. Daytoy man, oh. Ni, nagadumot at chocolates na ito yan. Ginatang mo, Bernardo? Wen, ginatang na, Mary Jane. Oh, amo, Mary Jane. Kursunada na ka ni Bernardo. Ha? Agsao ka magami na, Bernardo. Sikan Tata Berto. Isawan naklatan. Managbabay na talaga na ito, Abaraw. Nagpintas ka no, Mary Jane. Kastatis ang kaibaga na kanya. Kat, agyaman na Bernardo. Awanan yaman na no, Mary Jane. Aywan, agkape kayo? Ay, uwan ka no, Mary Jane. Kaya't ni Bernardo te kape. Ay, paborito na daita. Ay, si kamot gayam ti masabat ko, Bernardo. Naggapuam. Dito istor, Mary Jane. Agdardaras ka di. Saan, Mary Jane? Apay ka day? Kwa, kaya't kula ko mga ibaga ken katigasat mo kanya. Tapno saan ka amang namnama. Ken tapno saan ka amataktak iti anyaman at trabaho. Ha? Sumapul ka laangan iti sabali nga armam, Bernardo. Ngamin, awan namnamam kanya. Anya? Agsaysayang kala iti oras no sumanubli ka iti balay. Taawan mo't namnamam kanya. Ha? Kituan kasta ti ko na Mary Jane. Awatik tigasat ko keng ka. Narigat mahit mo ipilit ko ti bagay. Nay, nakasukat kamot kat malaman. Papanam, Berto. inak manan yaram ni Bernardo. Mapan mo yaram ngam si kamot tinagpurmay ti kastaunay. Hindi ko sampay. Inpumada ampayan. Ay na, alangan mo't anang dudak, makikuyog kini Bernardo. Kababain mo't ijar arman na, tulungak nga agaram, tapno makaasawan. Ay, agsaysayang kay iti oras yaw. Jakpat siya nakayatan ni Mary Jane ni Bernardo. Kayatan na, siyak ti makaamaw. Aywan, ayan tay bangbanglaw. Jak mo mabiru ka na yun. Ibusam mo ti bangbanglaw. Nagbuslon ka nga bangbanglaw. Kan napay ayakas tao na purmam. Kat kuyogam laang man ni Bernardo. Wano adamot na nararmam ijay. Ararmam sama ni Marian. Aho, itan niya agapaw. Pagan ano mo na dyan ngay. Agaramak baka pa. Nita.
Nay, apay ka gistong ka nga eh. Nagalas ka ti kastasong Batmount. Ano to? Talaga nga ipadlaw mo nga dapay la planom nga garam iti sa balay. Kat siya asawa ka lang arudan. Ay, garatigit ka, alaklakayan. Jak mapanijayan tata. Mabain na kaon kini Mary Jane. Pagbay na maya, kitadaak mo tamang tulong kang ka. Nasabat ko ngamin idikalman ni Mary Jane, ijadalan. Kat binastid na kaon. Anya? Asos, subsubukan na ka lang, dayjay. Panubok na la dayjay kang ka. No talaga mo't laan na ibturo ka kaguray. Kuna naman, nagsaysayang lakanaw iti oras ka. Tawan ka no namnamakin ko na. Sumapulak ka no iti sa baling armag. Oh, patpat siya mag. Alaki di, agrubat ka. Tamapantay di balay da. San ka ama upupay at agos? Ipakita mo ti kinasaot mo nga agaram Tata Bertaw. Ala, ingkag di ko sin, tagsukat kan. Darasam! Saan ka di nga imbaga ni Bernardo kada kayo, tata? Abinasted kon? Ay kwa, imbaga na. Ngam kayat nalakanaw ti agilibre. Ilibre na kakanaw. Anya? Saan ka day, Bernardo? Uwan ko na ma. Uwan, Mary Jane. Ala pagbigyan ka, Bernardo. Sa dino nga rod, ti pangilibriam kanya. Ngam sumurot kayo tata, tapno ad akadwami. Ariglado, Mary Jane. Mapantayo yili. Ije restaurant ti may sa akalugaran tayo. O sige, day talagayam. Ngam italaang day to ya. Inton sumaruno, jakon sumurot kada kayo. Pagbigyak laang ni Bernardo, tapno sa anak akagura iti panang basted ko kenkwana. Ni, aglakla ko dagayam iti arak dito tata. Wen, Mary Jane. Oh, at iti inumam. Sige Sa bagay, nairwama kun nga agin inom. Tapasaray rumwar kami idi nga ag nightlife kadagiti barkada. Sige nga ron. Tangay nalpas tayon anangan. Rugyan tayo mutan ti aginom. Tata, Jenwang kong. Di tayo ka di ipayagawin. Inakipastor Jenwang kong. Ay na, bay-bay aman pala day tarwang. Anyat na papatagin kaya. Jenwang mo, wano na pintas adayag. Tata. Ala, agsat tayo. Uray basit lang. Laro, isat mo. Awanan ti tao dito ayan me. Nabartak mo na Bernardo kini Mary Jane. Iso nga indumog dan dito lamisaan nga yan me. Padasik man nga akbayan ni Mary Jane. Numarik nana. Ne. Dinan san narik na. San anagkutay. Hay. Gundaway kundatoy. Rimwarte kalugaran me. Ngakin kukwa dito'y nanganan ken naginuman me. At siguro na pan naginata. Ayos ko. Maramid ko ti kayat ko. Tawan tao dito ayan me. Anggal, naimbag ta nakita ka. Ala, anya tinarami jo kini Mary Jane. Abay. Adda na ibaga kanyak ti kalugaran tayo, ananganan nyo ije ilay. Adda nakita na ije CCTV da. Kat nakita da ijay, tinarami jo kini Mary Jane. Chinansingan nyo ka no? Pudno ay anggal. Ay, ija ka mo da ita. Awan amok dita. Saan siguro asya ka? Ni Bernardo siguro. Da kayo nga road. Ay sos, amangan no makadaanon kini Mary Jane daytoy. Nabartek ka no ngamin din. Iso adi na siguro nadlaw tinarami jo anggal. Ay, basta di da kiramraman dita. Awan amok dita. Laklakayan ka di makainaknakan. Mima, gusto ka din Di ka lakbain iti kasta nga raramidam. Awan mo't kinapod no ti magpamasol na kanya. Anyangawan, kat nakita ka mismo iti CCTV. Impabuyad na kanyak. Hindi kan makapaglibak, Bertaw.
Kat makamo ka na idarom na ka ni Mary Jane. Naimbag nga oras mo, Maria. Adda ni Mary Jane akanakam. Adala ko man napatag nga iba ka kenkwana. Ay nagawidan ijay lugar da, Berto. Ha? Kwa? Indarumnak nga taka ka. Ay na, saan? Tadi na kanukayat ti may babain. Iso apim manawon. Ha? Iso aswertem. Takas jay ti pangedeng jay ka anakak. Tano saan? Maipabalod ka kuman. Naimbag lakid, Zain. Sa saan ang nagdarum ni Mary Jane bakit? Oh, agyaban na. Wan, swerte ma talaga. Nga malas mo mat, tasinaan kan. Ha? Apay ngay may ma? Mangibabain ka nga asawa. Eh, Siya asawa ka, ngam kasta tinararamid mo. Nagsakit tinaramid mo, Berto. Pananglipot tinaramid mo. Isa pasensyakan. Agsinadalangan. Saan ka di ame, ma? Bakit? Saan mo ako nga nawawang kay tinanak? Agawid ako ni ti lugar ti may isang anak ta. Makamo ka mo na mga ibiro kiti bagay. No sa dinaw ti pagkipagnadam. Tano siya, desidido ako na mangisinakan ka. Sininaanak nga rin ti asawak, pinanawan na kat nakikabalayan iti may sa kadagiti anak mi. Namin ano nga inayayok ngam talaga natangken ti pangandang na. Isu nga itag may sa akon iti balay mi. Adon ti marikrik na kiti bagik kat sumalog matan ti pigsak. Nalaos ti panagbabawik kapo iti naramid ko iti kalabas. Aklunak nasulisugak kat nagpailuyo sa kitiriknak banagasaan amay parban. Alakastan tigayem mo Berto. Alagagayam di tanti nagpatinggaan di tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama tigayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.